clear tu te chi bai ule kan channel men lo ngai thak sak thena wangin kan lom tak mewani ole tun tuma chuan thuak thatak e nei reng theina na iti dan tur lam kan an soi lenge taksa moina le risel na kan ngai poimo ang bukin kan thuak hi no nal reng har wang le chakwak reng tur kan enkol apoi mo hle I thuak a risela a chakwak theinan ama mo choi I chom le en kol lo chuan I tar main man tlak lova I chuak tho ve dona tar thlenga thuak thatak nei du chuan I thuak kha en kol that ve angai ani ale tun tuma hian thuak tha le risel in reng theina na iti dan tur tips rang kanon chhop lenga heng hi thil har salutuk ani lem lo mi man tlak mi lo tling le rin chan tlak tak nei du chuan I lo zom ve don nia thuak thatak nei na na ti tur te chu pakhat na I thuak khati har awang tharo thuak hi mi thiam te chuan chem ne nan lo te khin fo kha I hrianga chem hriam tak po hi ita zel lo chuan re lo te ya man tlak lo chem bil taka a chuak le thowang I thuak po han ta hriama mo reng I taksa a in fitnan jima I kal fo thine mo exercise chi rang I siam sak thinang deuh khan I thuak po har wang thaturin soi zoi fo thinang che heng lekha but thatak chiar te lemzi alam I tui chuan mi lem moi tak zia tum te pazal chi rang manga thuak soi zoi te mi pui ma TV ma thuak soi zoi na lam in ti siak na tel ang chi te hi a chutiang thuak soi zoi nan chuan a tha em mai ne pani na physical exercise taksa chet na le thuak na tho hi anin zom tlat ti hi hriat reng tur ani regular exercise siam hi thuak sel ti hen ngai em maya thuak ati thadua morning walk nei te po hi a hlu em mai ni regular exercise lak thin na hian taksa cholesterol thau apaya wangin taksa azang khai pha a rilru ati zang khaya thuak a nonal du em mai ni pathum na chuan thuak ti thatu eile in apoimo ve boka thuak hrisel nan po hian taksa peng dang ang bokin ei en tha atul ve bokani ei en tha han ti hian kan ril ruas satui nai tak lo lang mai angkha ani lem lo mai thaya ei sa lama chuan omega 3 anti fatty acid pai tam lam sanga ang chi te an tha a chu lo san tui nai tak kan ti chia hian thuak ti thatu hi anom tlem hle mai theini voksa anga te phei hi chuan anom mang lo mai theini chu ai chuan theipil sak lam chi te olive te butter le thlai na rong hring lam chi vegetable anti mizo ten kan nga zong tak hi sa ai ma ei ur poi lo zok tur ten nia chutiang ei tam chuan I taksa poina hrisel pha anga I thuak po har wang zok don ani palina ril rim kha pai kian dan ngai tu vero mithiam ten an zir chian dan chuan ril rim ril ruha stress kan ti ang chi nei thin te hi an thuak po lo chak lo du nge ni ome ril ruha lam ne na in nam noi thin rim na te ril ru koi riop te thin chiat na te stress chi rang te hian thuak na tho an khoi poi thei ba ka taksa chenin ngong thalo om theya ril ru lam nat na psychological disorder le lungna kan ti heart disease lam chenin hetiang hian a thlen tir thei ti an mu chuak ani ril ru nat na tho ipik na ang chi inei chuan pai reng lovin ati re dan tur khangai tu avatla chutiang atan chuan pathian thungai thlak te tong trai te zai rimoi tak ngai thlak te ani lo le midang te hne na phur rit soi chuwa te hi I thin la chu ril ruha ril rim pai kian na tha em mai ni pangana mut kham apoimo e mut kham apoimo zia hi an soi kan hrevo fowanga mut kham hi thuak hrisel nan le chakwak nan vitamin poimo berte zinga mi ani ve tlat mai ni kan mut hil hlan hian kan thuakin na a tho that theina na
ama mo em hormon te chu taksai na lo siam chuak thina chu wangania hei muti kham lo pianga I har van thei lo thin ni ye chu tiang huna chuan ril ru te toya I thin te chebi ka nelom lo tlat zel thina ni thuak tha takin ei zel thei nan zan mut ngai poimo la doctor te soi thin ang khan atlem bera ni khata dar kar sari atanga dar kar kwa vel tal mut na hun in siam thin la atha em don ani ole tun tu batan chuan khang tips te kha lo ngai poimo la thuak tha tak I lo nei renga nga I tar hun thleng tar at le song noi I nei ve don lovani thir tu zong ten in tangkai pui theu ka be sei an lo me